ono so ne field ne hopa ne nyarewa hudo bia obo nti dog ye mu ache mu akwaba na bibia bokọ de abode Adom e de nyame ase yentie we wadaroma e bia nani de di kan ya obi hweye yentie o mamenchia ahwefo nyina Star Health Clinic said the bibia ye no na nanso ye bedi nkomo kakra bi abrenisa enti no ben ye na said the bibia ye no ene na mepese ye be discuss bibia a man of fibroid no mo hospital information bi omu hia wo munya na ehia so munya okay ebi ni say one oba ko hospital na so fibroid de di nkan eye say aduane ayenim eye kubensuo ye apart from emojanam anwa aduane milk ne nkosua na ye di nkan aka dada no ehun ko hia say oba we develop fibroid and ovarian cyst and awode mu yawe bi no ehun ko hia say obenum ko bensuo enso so I see I say onwanwa because doctors ne ntanka because ko bensuo no ewo health benefit bebre ne mo bebre ewo nipadua no mu na esan boa raise oba ne estrogen levels estrogen ne progesterone ya na yedi ho komo say ekobro so a fibroid betimi nyi ana ovarian cyst bi etimi ba no enti se oyoba na wanya wode mu yawe bi na ogusu treat enkoe na ogusu di kubensu a o worsen case no eya hintasem doctors ne ntanka anu achi sa oyoba na wako awo ho ache ana se fibroid e disturb wache na still ogusu atwe uti se de last ye be kan ye no a ogusu a atwuti go we ye ne ma wo ye de bia but omu nimpo se emboa wo mapomden because ye be chie mu ma obehu se oba nyinku a de twuti no mostly e chemical bi a friend falita eboa a disturb endocrine system no endocrine system ni a group of glands are secrete hormones the hormones ne be imbalance that is why because ekoba se falita no system ni mu o de twuti bebre na ecosystem ni mu a eboa ema endocrine system ni bi secrete hormones ni bi glands no e bi secrete hormones the hormones ni be imbalance fibroid betimi aba anase menstruation honsem bebre no e betimi aba eno achi say fibroid na kasa de nkakra other practitioners ni other herbal doctors ni other nurses no empo na oni say professional nurses ni bebre kra ni say fibroid ni moja bebre kra na sa no mati nto magedi okay nkakra oma behu say doctors na ka say fibroid ni moja ni ade no omu ujai because information na ko nkakra eno achi no say what develop ya we bi na what try say bia obe treat enko a mostly amount pain a wontumi contain because fibroid na ba it mean ma pain wa ya say usisi pain no bi dey unbearable pa e bi dey time a menstruate ya no ye den pa e wo ho a this is one thing I bet me aye na e be easy pain no e dey amount and say obe use hot parts e dey atoto wa ya se ho anase osisi honom no ebeboa a relieve pain no kakra wa bra unya kwan ba Star Health Clinic emergency treatment na last year ye promo bi and this year so you started that you started this month 9th no more and you be ending of November from Saturday kwa kopem November ne ending and it's a promo no said the last year you scan free no free ways you try to freeze and the scanner and ka obetia ka no Star Health Clinic from Saturday atemin kan you started beginning of this month 9th November ending and you be and the scanner and ka obetwa ho bia de you try ma free eno achi say lab bi no mo ho a obeye e bi ti say you check o hemoglobin say issues with fibroids no eni mojare ne nam bebre na o fiber no moja thyroid nti say ye check o hemoglobin na hwe o moja dodo no say are e okay ni ade no so ye check ni free our Star Health Clinic branch bia de o hia ye say obenya yen card ana yen folder and ye wie we nyina na say check up bia be ya ma obia no say ekoba say ye be ma wedura na obehia dura
eduro na wo to no nso so no ye ma 30% discount every so ye 30% free so na ebo na ye fo e de ama wo eno achi your package bi I friend a fertility package eno na ma o mahwehwe a wo acha wo munya maybe or fibroid bi maybe or ovarian cyst bi and polycystic ovarian syndrome bi and endometriosis bi and amenorrhea bi na menses mane ade sa conditions ni nyina no se ewo ho na enu nti wahwe a wache emba ye register o fertility package ne ho a ye behwe yare na ewo ho ni nyina eye sika utua no preko sa sika na obetua no eno so discount da so okay utua no a ye hwe yare ewo ho nyina asen ahwa mo wanyinsan ansa na ye jayo nti so obi wo ho a abeba no na ne fibroid na ebe 6 be 7 ebi 3 be 4 ni ade edo so a our Star Health Clinic no you can be a first to treat but one at a time ebi anso betua ho ka na mum say edo so bebre na say register do share fertility package ni mu a ye treat ni nyina ma free esan hwe ma wo no nso ba me pa chawa ta say nti wo worry mfie bebre na emma enya fe na wo try ndro be cancer fertility package no eho and result a wo hia na sa wo aba yawe bi e wo ho bia no ye be ni treat because awode mu yawe bia de Star Health Clinic ye kwan ye fa so treat e ma ne ko sa me do funti we no to wo ye dey free na ya akosi November de rush fast na call Star Health Clinic na Dr. Penny ono an te hey nti ono an wo hwea de no nim de wo ka nti nko chinchini e ma ne nane bibia ansa na wa rush e de akoho nti ene e ma ye e kira kwan ne contact no number ba frɛ na obenya yen no answer na eba number no so na branches na ebi wo Kasoa okay Akweli Ota City hwa ebi nso so wo Kumasi branch no wa Dwoso Kwamu bi nso so e wo Sunyane branch no ofia pre ye ben bibia na GN Bank e wo no a na shano se Sunyane 15th of this month ye be move free fia pre ho 15 this month next month the ye be simi November ye 15th of November ye move free fia pre ho no no akọ abesim kwan no mu ho abesim police land area bi ho e for police land e ho no because baby e wo no e ho samayen emboa yen tintimi mfa mfidie bi ahohia mma ho nti ye move akọ police land e wo Sunyane fia pre kwan e de sen abesim kwan no mu ho and on ye be call 15th of next month so but from Saturday to 15th there you fia pre ho old premises hona your branch in so Adom branch no SS area ho ben Gift FM obenya yo German South so Japekrum and Dobuntam honomo esa fa number we na frɛ ebia na bibi be kire wa adwen obe pesa obe frɛ na obeje direction bi 0249 200 555 misi number no so biom 0249 200 555 fa number we ka ho and also 0508 499 599 Mrs. Subium 0508 499 599 Inti apart from where there musa ye other conditions bi so apart from where no ye hwe other conditions ni nyina na mum baby aye expert wo eya wo de yare ebam nti se o de na nya wo de asem na maybe we develop kidney stones bi maybe o kidney no aye hydronephrosis nsu abama na ho no ana aye kese condition bia na hepatitis any other condition bia na what treat ya che na enko no ye okwan ye fa so treat e betimi afri na mom baby a ye di mu ntintimban pa ene ya wode ya we bam ene ya wo ho nsem ami sure your phone see here that say Dr. Frimpong Free Star Health Clinic and I would say no kind of numbers no dia ma wo no na ne no eni enkomo na mi koye na yadofo mu bi so edi won wa da ya yenu abema Papa Bills wono edi ne djuma wa Adom FM ene eye ne birthday ti happy birthday enko ma Papa Bills nyame hiraw nyame ne okese kuzi se obe kese me ma me ba ko Mrs. Saki Veronica Rita Saki ene wonya 60 years nyame nko so hiraw nyame ne okese o Ringway Gospel Assemblies of God Ringway Assemblies of God nyame hiraw nyame ne okese kuzi se obe kese pa ena fe yinso asendi biaba happy birthday Charles Oben aka se Cook o baby ani Kwame Krom honorable Michael Esiedu Nkwa
and we wish you a happy birthday. Afei Nana Yaw Adu Jamfi Twumasi. Happy birthday. Koma akesime se ube kwai. And also wish Nana Yaw Adu Jamfi Twumasi. Happy birthday. Nyame show. Nyame nyo kesiye. Kuzi so be kese pa. Nti mo amudu ma woda ni nyina. Ya wish mo a happy birthday. St. Andrew Senior High School. Ya don't want say Franco Trading Enterprise Phones Papa Fie. Best Brain Publication. Yada say enafe Dominion Herbal Powder. Yada omo ase media fia amankwa tamaklume kwa kwesisi ade ase medika etwaso People's Forum so ewo ho na fie de no so atwaso yada say